Kaldom niliman ke bidasi rompi nili kangabarin executive member Kardon Thomas Council lapenon nili Karbelo District Congress Committee ame par kusini nili member nili Islam parjulung pendiharong lo news fast aso news channel da non ke nikan ko ke chogo penapo pulong te laso news channel amang ke thekani lasi non manga thekani aphan dili aso news channel news fast aphan nilin pen ahiji pajelo aso news channel anso se rahat along padamra anso se daratum kepalang te ano se karbiang lo angkang la karbiang news pecatangi panang to paklam lo nang herjume akadom pajadun lo lepen news fast karbiang long atim atum bustame ansu se achithi pading nang lepen ansu se ke claim ke dam bustame ansu se aprang ke badunji apansi ni hin pen herjume lepen labang so atim apan bustame ke claim ke dam ke misani panili hin bustame herjume ke hang pidun lo Kardom aprang se ni le lon se po birsong ling hi hin pen se tame news fast karbiang long Ningkan Pocket Chok mate 5 years anniversary Kardom Pajirikwa Kardom Non ke bangji 26 September 2024 labangso Ningkan Pocket Chok mate 5 years anniversary to celebrate dam jergim lake Pokasar po West Karbi Anglong picnic spot along laben kado gawe news fast Karbi Anglong live long ke claim abang kubang thi mate ke thedi don atum ham tami nili inten arnam herjubina hang tila lan se claim me dame lapen labangso news channel lan se paching thona Nilidam Thirpan niye pensing kali kopo Kardom Timung Mahana Mandal Congress Vice President asi nilin tandame bade Mandal Congress koi ben siputa tame la news fast kar benglong pan alang tum penap kenikan phoke chok klopu lasi anju se non wan ma alang tum claim ke dam anu se ko pami kan nilihin pen mate Mandal Congress mama Mandal Congress hin tame akhir jumi pidunno ansu se alang tuma news fast kar benglong ke claim ke dam po thekun dia pa ili hin ben chondeni tulara tuma akhir jumi niliguson ma akhir jumi pi ansu se nal tum ta akhir jumi pi pukusi nilihin ani tel se news fast teman-teman Kardom Pajero Kardom pada dirimen ke perhalan timu ini ke voluntary report timu mana semi azaman to the bomb ke Tampa Municipal Board chairman Aisyah Tubono na pente nilihin bestami nalitu channel news fast channel bestami Pinap angkin hal itu kan pro kecok lo pusi bar anniversary lo pusi la pensi la so bar anniversary kecok lo lot sami dilitum lo mungkin mesti figur as chairman sub step sami hal itu pandemi suri Kardom Pajir lo namu claim kedam alago kemisen angkek sami ni pandemi hal itu macam apa sami lo tapi ni jenis sami langsung senang mau sampai bilang anak follow dulu. Langsung vaksin non kebanggi bustami, nali tum stami wrong asal wrong. Kani atau kalau stami kedam sana, anso se nali tum langsung aniu sabang, misen pen, kepaklan potegi pantami, ans nali tum stami, jadi hin stami, nali tum aniu tum pantami, agak curul nak pajit dulu. Tapi perang kebanji pantame ansa proclaim me dami pantame best wishes